Report, uthot, dak nitum APHLC Central Committee asongja tumpen, nitum President pen tenok, nitum ada Public Relation Secretary dulu, ke hai performance se, alang hello Public Relation Secretary la Congress ka memang APHLC mai kulo. Ang churu lo la pen nitum masa jai na tha President alang li APHLC mai kulo, alang li kare da ke makon churu lo. Pen ni men la ke sakiri lo har ni APHLC lo General Secretary lo. Nasi pening waya por nitum talk show on 60 na autonomous state la elitum batai paru khora ke top 500 trillion lo bengkele nasi ini nitum ke bang to tibang na lo rara pan penangan la nitum kwachini ji alam do la rara kumpen na kachini do ya alam da penangan do elitum nasi pening we por nitum da APHLC Central Committee team hoiban ini la pasal talk show nitum da social media hingga nitum ranciklan nasi dam tinonan apransi da itu kasi thana nahi gila hello da itu ma president han aprang sini dia arjun tu masa jaya ka thara han jaya Karbi Anglong lo non BJP atum da council ang chari lo bukan laban state assembly lo da MLA si pahil bukan laban MP da BJP tum side lo seta ini more than nearly 10 years ningkan ket lagi dog non BJP atum da Karbi Anglong lo ka chari seta me development na hina bangke pini rar han ka ame kapal lo so na ka pang lo so si tum teknologi laban corruption bangke kecu panglim, kecu chonghu bangke, api ong nang batong sebelum tengok. Lasi masuk corruption, rise of corruption in Karbi Anglong. Makanya corruption lah, kita open job Karbi Anglong lo, BJP tu jong hell developing lo, laban development akan klaim pilo pucepak lang seta, pini ke ini tu make pen tengok lo, jaya ada ke Karbi Anglong lo ke api ong, api ciru ong, api ong ciru ong sebelum tengok. Lasi masuk corruption lo kutha, cetan nami punokan ke dolo isi lasi apran sih. Itu kerja tambang kan, tunggu lah hello social media hongjai, Karbi Anglong pencenglong all Assam, ada North East arlo kerja tang, tunggu lah hello non ada Enforcement Directorate, ED atumpen, dak Assam arlo, dak alang itu kiri ka group, ke cong hudungan corruption apa tak kene apa masuk kene dia apa, non nang suntang lo, laki itu social media lo nggak tengok lo, laki na bangsa ED, corruption apa tak non kerja tang, belum kena lo Karbi Anglong Autonomous Council, Asia tuliram nonghan alang imensi social media lo me dong lake pinile tum talk show lo lake ni kali konta ini thoma prime minister ne social media penceng lo Assamese news lo anda lake deklar lo lake lasi labangso Enforcement Directorate ili tum dak Karbi Anglong Autonomous Council lo dak CM penceng lo IM tum lakan department lo dak alang itum kewan pen mate dak si nang tarli lo urutan te dak corruption mo thak ko an klangi non ili tum masar dak president lo alang litane non pethan kana radan kasi nang lihin kana idea puthan nang siya mapan amen kapak lang na nang pilo ko kondiga tado we rat atum Karbi arat lapen akaprek tribes Khilonjia Okhomia Adivasi kado we tu Karbi alam ke thek tum tado opot kado we tum hanta kardom pila apran ke lapen lala corruption alam ningye dia ko eson rat apan neli ka epil kantum ka choningri kantum ke lason lo ba ke than kantum ke pena Hauradhat LAC area kado emat kali Hauradhat lapen MAC constituency non Fuloni Nomati lai hoi lapen Mohamaya la chelang petsi pena rally doji procession Hauradhat tiniali penha Hauradhat an santi milian la penha da public meeting doji ilitum ke claim nang kok ke la hello ilitum along le la pen ek ka che rai ji apan autonomous state ke long ji apan la pen ke sik schedule ka pangtang un ji apan ilitum election hai det tik ke democracy aron pen ke ilitum thang da claim un e ki un asan te non hala kapre ke tum da claim bul po te ta claim un e den bom la thuke ili che thang da kam da velo jok ka chini lo non ke la si penam ni tum APHLC tum rally doji procession doji permission ta long et lo kado e pada chuning ri lo pada nang dun ji nang join dun ji apan
arwele jang tame arni leso tame lage ilitum claim nang kokpo la sika do kan na chuning rila pini non corruption alam Karbi Anglong corruption the to pick aprang benta amasi ni tum ningje ta ningje ingtung thu thede an la si ningje thu o ede tiki nili tum da corruption ningke dok le ka ningje yedet kali mujhe la corruption ka pa videt ji puta election hai thu de tik ke la ta ku corruption ka pa vi akam ta claim thu un e na ye alam mangai lai la athema corruption avidet nangi pulotan te political leader tu CEM minister MLA MSc EM atum ansi corruption claim det nahi la ansi hala officer atum ta claim hai hidden ji anke rat atum ta la ke anke poisa chu pi te cheplang pe tang ho pu che than jok plot anke la si che than a link hala bang so a election along nang chak lok ti di nilitum anta corruption ka pavedia pan bor ipik lo ning dok pik lo pavedia pan ke non sakori le cho hang ni ta kai ta lak thom pinangi lak pho pinangi pui la an ke corruption lo la pen du na long le patta le endo ji puda poisa pinangi la ta corruption lo sakori ke hang da poisa pinangi corruption lo contract hang da ma poisa pinangi la ta corruption lo corruption sai sil ang not itum doctrine sita bang Enforcement Directorate of Economic Offense a department pen non ilitum a CM tuliram rong hang a hem dak di puda la pe hadong kam ta posipu la pen Guwahati ta alang li hem konak ma gedo la Directorate of Economic Offense la tu ki group dam dia fansi ka group dam dia fansi ke dam lo usiku amat CM abang ka jui titik usi ala lama peklan nili tung li pugali la ta ni tu ningye tung de masih ningye ye da kanyang lo pan lir titik seda non ke Assamese newspaper long anta Assamese media TV long anta ningye tu at la si la hello non la jong si pavedet tek pulote miyong chak lo ni tung da CM corrupt pik lo ni tung da chini lo jok ta chini lo aga athima ko pusi adormo ha ningke chiklo yon suri phokke baksido suri trokke baksido che than da hai dorma ko an ke long da che than hai nili ge pension ko an ma ge long da nili ge public meeting lo che than de alang li ge che than hai abinong alam ni je than dak che peklang dak ni apolo ta je than hai ni apo an ka ke ong e dor ma ke long le a hem pu an ke me pi phok dak si ako non crore pharu hi ni pulene pharu pho pulene a hem ako ki kim thu la pen ha Guwahati ta a hem kim si hang song swimming pool ta bi thu jat walam nang klang la pen ha Delhi ta hem du la pen ha America ta long le che nam dun pulone pilone yo ko mat tong le do ko ne lai ho hem amunit le ilitum ka munit tum ai ke reng verdi ta kali yo la si la son si corruption lai hui a poisa ko nat pen lo belong la ke avivi pen si ke long lo ke ante la avivi pen ke long si corruption lo ke ante la si la so corruption ka pa vedia pan Enforcement Directorate atum nang claim ke ni tum choro lo la pen ni tum ning thelo alang li tum lang pe mi pu si no na ja tum pulo la ke ame thanga men pen kali pule apiso men pen su ja aso po men pen pule aso po men pen ta aso po ta bonat pen lo kam la po ana poisa ke long la alam de kokpo apiso da ko ana poisa lo ke long yo la yo alam de ko la ni wap ta la son la si la ke corruption ka pa vegia pan ED atum nang claim la ke choro lo la pen sita itum matha memi he son ke tuliram rong hang ke la ke
Chief Minister ATM lo. ATM APHLC kai kena Jepun kri lo Chief Minister Himanto Biswa Sarma ke. Thailand le dam dala phan lo Jepun. Japan le dam dala phan lo Jepun. Tripura le dam dala phan lo Jepun. Nagaland le dam dala lo. Shillong le dam dala lo kai kena Jepun kri lo. Lapo ande Jepun kri amuni ta APHLC ka pen nep jik po bang ke. Ne tum ko matha pini matha me me do. Saya tak hawalan lo, loading pen tu ke lagi, ED tu ke Enforcement Directorate tu ke Chief Minister alam lekar junanji kali, ada alolong ke tong tu. Lapor si independent pula lo tu ke, lah si independent ating pen tu si kamklaim lo temi pik alam lo lagi. Ni tu CM han tu liram lo hang ke hai pan lagi langun alam kali lagi. Mungkin rata tu ma poisa kacong hupen jong si lason ahem ke cikin boguria bagan ke ceselam dothia bagan ke ceselam cai nong kapang ring scheme ke ceselam lapen ke fishery ke ceselam lapen ke aku wal arpong ingkir het Karbi tu mange pilu long lek pusipul ladakta bang akhai tu mange lut tulong welo alam bage lason ke claim mange la ke mi o e pusi tu ma tha te ma alam litum la Karbi tu duk dia amasi la dimasa be disama bethe dimasa kali disama bethe ta alam litu along lege nam pilak la amahala rong ajo amunit tu ke non kheti chu claim long le duk pikpa lason je plan kan lo la ke alam li ke plan penajo halarat atu umpan ka piduk angge hapu ke development pubo ame thange develop lo economically la ta ka develop ora dur le ke develop ta ka di aman Karbi tu aman le ke develop ta ka di la ke ar Karbi tu e development bolo te Karbi tu akhe aman si develop nanji non gela puga lidia lo la ke indur komane poisa na thobang plan dhoni Assamese penge dhoni palam do dhoni lo poisa do ulo ke plan binong bang gali la pun la son nang mande ke litum ning oila la pen non idia pange choro la alang litum investigate pe mepo retarded pe mepo la pen action and pe mepo pusi itu ning thira Kasi da Karbi Anglong corruption mo thang si langlamu kulang te da idi dum da di pudaran ta julong no da ke ya media hoy ben se tumar julong mo di da idi dum ma kusala mo se thanga he hai da ben da isi ke corruption mo thang si langlamu kulang te da non ruling party ato de ruling party dum khetan isi corruption khetan ke claim na lo hala ki du ke la atum ke do demo bang ke da bang ke gopine reserve forest ko election claim da de seta alang itu mo bang ke laso reserve forest along thotsi konane buguria bagan ke claim ho konane la puson longi chiri thoro ko bine pangre ka phang la son kachirai ho budun theklong la se la hai longi kachirai ka du ko ben la hai corruption side lo gante rat phang ke ki du da lagi mo da man ke side pati ki bhanata a chance kite hen ki mandi manta ki prithu la pulo mane di Setelah itu kita demo bangke, halah orang benci koino, eviction la demo bangke halah itu bangke, tada forest area kali, asal sih kencang deh. Jula puson sih itu teglong, lasi, ini tuh makai itu, mana itu Karbi Anglong, especially Karbi Anglong itu nom ki dukar kira hello, jadi ada, ke jauh orang itu bang, halah kepacing kurian mana bang, asap nafsa, mata kira bang teglong deh, rata rabe itu teglong deh hello. Tapi non, langan tuh sih non ada, puru ini tuh secretary lada public relation da hanse samon do alang hanse ni likha juman tum hello da ningkan isian mong batahini da SOPD ji scheme nang le do da de ningkan isi 6 mana long kan no chiklon trokolong e phong tang kanang le ji da pemken ningkan si long ke batahini 6 month de then chiklon trokolong tang kanang le ke no 210 crore 50 lakhs 6 mana lo langsung si patahini nang ini kan si lo SOPD la general scheme lo lagi HDA department hoy ben lapen non kenamtan non recently non latest law 22nd April 2025 arni tala bang swatang kanang lo HDA hoy ben la SOPD GS scheme di 210 crore 50 lakhs atang kanang lo
Laket 22 April 2025. Lapan ke number bangke HAD ECF 121-233/160. Lasua leta file si lada SOPDG scheme nang lelo mati. Lasi la bangso scheme ningkan isi long si la 210 crore 50 lakh satangkan nang lelo tangte da ningkan phok ICC सरकार कचहरी लोग ada Karbi Anglong ke develop नहीं करी तो वार का दो कभी kan cek log rong ajuan kami itu helong kan STK 420 kali lo 430 lo Kalau- 21 po kalang 420 crore Allah 50 lakh 50 lakhs lebih, Jadi kalau- 21 po 21 crore telah anu tangka nang kele pen ele tum SOPDG scheme ko pipi lo pini Karbi Anglong lo itu nali la masuk berak tangka pada korupan corruption kelo Aprangsi Karbi Anglong ratuan NC Hills lapan de mahasau lo ratuan kami nilihin kan kami tokso on schedule indeng baru fora ke thom kardon ba lo kardon alang likar jioteng pen alam sendiri thakdun po non head jong lauke April 22nd 2025 labangke ilitum Karbi Anglong Autonomous Council han atangka nang release ke lage 6 month lapen first half consolidated SOPDG scheme upon for the financial years 2025 and 26 upon asa mo kan alang li data number ta alang li paklan kon lo itu GS pen lapen atangka ladake tum tek kon lo lage 210 crores 50 lakhs laki for the 6 month period panlo lapen labangso tangkapen sili tumhan ningkan ibeng cikluyon tro ophan itum planning ko pipi ma ke claim ji wrong group Karbi Anglong atau anu ko pipi scheme si kedeng ji ma la so teng pena budget si tumhan dagan palil pulo tak nda kuan ma kam ke claim atum ophan ladak litum contract atumhan kuno lapen kapre development lo anpan tami ke expanding lo so tan kalo bill ki pining pen senglo ka du tami tum dak kan situ tekon long na ko bill ki pen senglo sida pinia ni itu Karbi Anglong rat contractors tu bill ki long ko itu inut panta teklong leden lapen contractors menangan ki do tumang ke thirengjeng ason situ teklong master tu ta puthak thak lo than bang tu ta ciklo dorma gelong le lanco tak kalilan kaprek awar sai ka cuklen ji tu mata aja kong bang celong lipin ulo tang te ili tum ha afan lenang li bom sita state government pe lenang li bom sita ili tum dak bangke Karbi Anglong rat long ke tangka li man li leson situ eklong lasi corruption ke hepi khangjang lo laten non ateng te extreme a level an si corruption ke dam kalang ili tum hala ingchin road lekang humle puing humpo an ke humpo laso kang hum kang tono de kache beng lo son hedi delicate puloma ko puji pilo ma hala kache beng bola non kang human ke kang hum lo non kache beng ko on extreme corruption sil tumda Karbi Anglong ba lasi pini herak me ni Karbi Anglong pen puli ni Karbi Anglong pen puni kapre de han puno kapre state of han than na gradu athema nili rong ke than her ko pen si nang lagi ATM orang pendu sini panang jauh orang itu, ni, soal mati deh, ATM orang pendu sini panang jauh orang itu, ATM buat kijume saya nalam kali, ATM card kita dulu ada sini loh, hal ATM mesin angkok orang paludam jogi, lah paludam jog sedang mesin pensi poisa nang conji, non itu Karbi Anglong itu pilih wajib plan, himonto bisa sorma yongsi, penapa, Meghalaya dami belum tangte, tuliran apa cudlut dak, ATM loh, santudlut atangka Jepun ko tuliram pen pon depo piniani panchayat election do bomlo tuliram aphan chudlut po san ko atangka dak pon ko flyover daka difunang kimlo a contractor kumanya himondo bisa sarma munit tuliram aphan chudlut po san chudlut po la konsa poisa ko tude lason lok se claim mati lasi rat atun chicha konelo Karbi Anglong employee tumben chenglo service holder tumben chenglo small contractors tumben chenglo small businessmen, small vendors, atu mata pinyar ni cecak ni lo. Nasila bangso ka cecak ni ke ili tum ke aja kong wada lo.
tulirang rong hang pai tun corruption ke na dum dia jakong puli tulirang rong hang hang nan corruption kem lu puli ra dum ke jakong awe ajakong ki do kumar no ha Delhi pen finance department lo bisa lah la sala ga enforcement directorate finance department branch no mati lagi jadi idi dum ke idi itu pini Karbi Anglong bang flut Karbi Anglong tulirang rong ha property ko na ma kado ada rate ke dam make ile dum han kopai lo busingi dum pulu tapi idi tu mesti ahok pe alang lidum independensi alang dum cepaklan hala so pen claim lo takde lake nep tan nep long wek po la pen alang lipan jail da beng long wek po di alang la Masih lah hello jong hele kang tan cepak lang he kang sak cepak lang busi tame bang rata sodoman dong keji po polis tame jong se apolo belum nda anam cekoin de la hello di nasi non ini tum corruption ko thang se landam ko Karbi Anglong ke famous ho corruption ko thake news ke la non idi ki bang hot pe la so corruption lang ke plan di la so prime name Assamese news non ke Karbi Anglong corruption lang apu thake peklan piglo lage APHLC tum lage stock non kan nije ja prime se corruption ko ane lage peklan piglo la so corruption jone se kini ratum sunang lo matilana pamo busong thak se vendor satu de han ke jor atum grocery satu men chenglo la pen bikhe ko Karbi Anglong lo ke do contractor atum pide ne kirenjelo la ke adai ko lo Pulutan dia lagi Karbi Anglong Thomas Council non keja pon BJP atu latung non bill kipe latung ko ano nela non contractor sa tum tangga poisa ke ram nabi asut ke pleng ahut ke pleng ko ano ne setame pini ani Karbi Anglong Thomas Council non keja BJP atu lage lahai SOP dia tangka lapan kapre ka scheme men pen tangka ke wa lahai tangka ke chupen kapre ko thiklong metal la si pini ani bill kipe dormaha kipe pen chenglo lapen kala rata fan ke cepak lang lagu punya ringgal isi baki pilo pola se bahari development ko cepak lang lang jadi development ke la kali jadi tu APHLC itu masa kan mau jadi development pulotang te towar ke selam apa nane ring ke selam ko nane dongkol dam choklo proyek bara dongkol pul jok la solang nang lang mati dongkol na pul dago mati non BJP itu mange la high le development kali muni da phana kamat ha bang change tek nahi a thinking bang change tek nahi muni to tu se change tek the muni phana kamat ha change tek the Pulutan ke la so change sang ke pulutan te Karbi Anglong lo ke development ke la ke komentu ne ka plan ilo lagi non Meghalaya sama tadi curu nahi Meghalaya no people si pini ani hala da khasiat tum kono jentia tum kono itu menche ko no hala tum people si tum ben paprang ra chingkura ra no solo por ke stade ke ja tum misana polo we should appreciate your leaders hala tum leaders should appreciate tek nahi people of hala tu ke ja tum man ba misan hala tum ra kan ke ban ke tham ki mum ka do we ke chiro top di kaita awareness program segitu kangri kan bane raga no media no jeka ngari di lahelu isia development kan lahelu ala to chali tu nahi ke lahelu lasi non lahai development apa thaing se corruption apa thaing se thani pala do pikon Karbi Anglong lo ke pini ne forest ka pajut ko di Karbi Anglong lo forest ka pajut ko komara government holo bote non recently non latest on kichap on Karbi Anglong Thomas Council BJP government ho forest appeal ko environment khala mud dahlo natural resources am khan pavel la non langroy na lang pakreng labo sakti awe pilo pinian ni di komanda tu loge chok chege lo kan pe pinian ni da Karbi Anglong Promotion Council ke japan BJP atu pinian ni da Karbi Anglong lo pinian environment ka phalang lo di da pinian ni arni ka passo ra tame alam yang nem ni hai ka paphang ok palli da tame BJP government do government apo ngili pui bangi forest lapan kala da thengpi thengpran ki je phang asap ta matha the thebong le sitami ame thanga bagan lempo kali pulutang te thengpi thengpran tengcheng lok la natural resources na ki jok chong sai de in fact Omorsing tiso MP ke thur hoke alang li rat phana promise ke ko ana lak ne atheng pi arong AG busalan ni rat phan promise sida piniar ni Omorsing tiso MP hided pen labang so theng pi arong scheme ki lo pui tu marong piniar ni the odong long la long le lahalo lasi natural resources anda piju ko lo la pen non temperature na ke patara ta Karbi Anglong lo ke BJP tum pen lagi people of Pulutan te non langsung lang jangan kreng la pen te di ke nam tang social media news ma pilo pen te langsung na kreng la bo people of komanda tum si hala arlong ki pura lo komanda order pe sila santi ki pura lo illegal ata komanda order pe sila ajo thing ki ponchong hu lo komanda order pe sila pini ani result ka pa jula bo Pulutan te la non ke japon atum na ke link do lage li lage non ke japon atum na khan ki pun Karbi Anglong Thomas Council ke japon BJP government atum khan ki pun ke people khan gere kende people illegal business paklem rakende
lasi lahai aku tak cirok tok nanya non itu rak mencini pami nanya lahai lasona thasi do ulang gaje thania nam pulo do ulang ada di lapen ke lasona thasi Asia corruption itu thenglong lo government sponsored a program di government sponsored program pulo tengah tangkar government masih mampu mati di tangkar government masih mampu non gaje plan tu bangke laso government sponsored a program bangke CM interaction program kapace plan tu bangke pilot political party program pencong deh CM interaction program ke lake rat lapen CM atumong kacing ki kacekhan kupilo dakke nangji kupia development ke wanangla di kupia kupilo no kenkam kaci yor thunai ke rat pen lam kaci pachoi hansi lake so interaction program bi nai no ke chekon tu thepi la so CM interaction program bangke non bangke APHLC han ka sort sa program se no ke chong la bangso interaction program ke chen kan pinian APHLC ka sort sa no di sorsa lo ta aphonro dam nai mati non ka aphonro dam de pimpinan se sorsa di lasi la bangso putha la CM interaction program ate golf sponsor program putha tangka ka khoro tangka ka pa i putha kapan ho putha na lo pilo pili council itu interaction program pulutan te lakai government a program government a program pulutan te rat atum kinangji kopima la kacimi ji apa si la program claim nahi rat atum a suggestion rat atum son si claim nahi sar son si emission ji karju dam ji apa kopi si alang litum rat atum kaning ye po la salam karju hor dam ji apa si la so program ki and when la a meeting ke do anta government appoint sovereignty a meeting da bilo aman non ke halada APHLC pu pachik krong hokin nam i la government appoint sovereignty aku nam thule la pu gi video an ke la ta nam ke nam lo nam da nam du lo che ayah tum che yor lo ba che yor puna ne oisa da chu en lo ba vote ke pipe de jimi ni he BJP ban ke king tang lo ra BJP po jo ne tum da lage vote ba ne pipe de tai la ba ne isor ba ne ke claim dun le bang poisa pa ve o pang chir pe me si Karbi to man gi bi lo ma ti jo athema la Bongo sena atung ke lagi cini pe melo Karbi atum manyong si pangcir pe melo te Karbi la pahala inlo aso atum manan pangcir pe melo te la tum hangin nam det un po an ke hala bongo sena atum kape hai kang tung a candidate atum pan ansi vote pa pidun chok ti ilong po an ke indirectly ke bongo sena si council te cipahin putip po la boleh non ta cipahin putip lo non mata charju intung te la non ke do CMEM tum ange bongo sana lo boleh te aning si ke ti aning si ta ti jong lo la ka level lo atema alang li tum le ni tum bongo sana kali pu jong hele pu sita jong si kali putang te alang li tum hala PGR VGR along Bongali Bihari atum han eviction hai det paper lo Bongali atum Bihari atum ke nang eviction nang ne pulo netum han eviction nang ne Karbi Anglong netum cerai tip ji pula la tum ke hala sorting si itu CMEM tum claim dun lo kante hala tum ani ke ham kopima hala si claim lo ande lagi mongo sena lo mati aku nonta yong si aku ini dom han nang nam tu bom amat hala kamatha pe me te vote aku pidun tu pulote bongo sena phan ne ka pang tang akam lok lo lage ai bongo sena phan ing pang tang bom bihar sena bongo sena tu man pang tang bom lo te hala tum ge ing tang ni tum ing tang ulo po ni tum nang do dun joy pu pilo hala tum ge ni tum council ta ni tum sa hen pu nang gi pu po MLA ta ni tum nang gi pu po officer staff atum anta ni tum na ipupo non ta master akam ange halatum mandi pichor lo ke non ta sakuria tum anta halatum mandi pichor lo ke sakurianta la si bongo sena bihar sena tu
ajak kong si non ili tu CM EM MLA tu ke kacehar jak lo non ke la si itum ta poisa bang e en lo melo a vote bang e la pipe de ji BJP bang e pipe pu ni tum ta chini la tu ke kang chir ong ba si Johan nan kok lo la son bicar la si la le son kaprik lo la ke ngeta la ta ka du dun rup nai pule ili ki pugali je ma la dun rup nai pu ka du vele ejabet kali ma tidi ka du vele ka chini pet atum kali ka chini ne atum ge ki dun lo pula te a vote ta pidun de la pada vi tek la a vote le pidun lo pula te la bo se na bihar se na tum an political a jakom ki pilo hala tum han si kapare chu la kapare chu toy la pula ya kam ma nge la si la so na bang e ke plan na ne de ma de ta no na bang e ke pudam kang tu nge la no je government apoi saban si munit pantan nam la puya la BJP atau parti afan men le nam ta kali atema la so pot ke interaction program bukan te BJP awareness campaign ko son te kala gai ason ka pregia lagi non ni interaction bukan te la interaction bukan tu ange lagi government apoi salo lagi government poisa de government kam se hada clear nang ji kadu ke to manda rat to man hada kopi ne sewing machine sita la Karbi to man sewing machine sita ron krai nai la pe non kheti ke claim hodlo along tin da la lang kapi up a machine STW pulo la pen LLP pulo lai hui lang ke up kapi up a pump hai irrigation minor irrigation hai la de pini la son react interaction program no la son le ron kre son de mi oji lagi seta lagai ron re atema bongo sena bihar sena tu ke jong he seta Karbi Anglong so to hange kapi plan ji ke la tu claim ke lu atema RSS tu pulo la tum ke kai kita ban si dover nangi pu putang de lo mati BJP long ke do atum aphan ke ban penchong chelo BJP pen nangidun BJP long nangidun dia teman si ban penchong jadi pule hala monusmriti long ke tokali hala kadu ko be ban pula si ili tumle BJP long dun thu ese thala ke bil ta long le la si cha nom da hala ke dun tang dun da chang ju lo bente bil long le pal kapi ka ke de dia pan jer su ako pitu chom titik la ponar le ke bi tu ke ne ko alo ke chak dun po masi la jer so pichom po masi kokre la po la ke bi ke la pu la si la itum da chere na ko po la pen la itum demand lo la BJP tu itum BJP lo bongo sena atom phan itum demand lo bihar sena bongo sena atom phan itum ka demand ke la hello je la government apoisa pen ke interaction program ta binang nilu athema laga party akram si claim tu rong laga ante lage illegal lage chok chik lage lalu masih ala a program men ke enpe a program che kontepin non da CM interaction program pulo aku bangke BJP mass joining program masih deh aku mass joining program dengo ta la ta rara panek dok open ni sirap hanan pacukai ku ceklan sudah deh la non mass joining ku 2000 1500 RC 1000 Google lage chini pa meka chini no mati constituency silong la am joining abi boke la ta APHLC men CNG de APHLC men and poha congress men posle APHLC kunanam ke join boke nil tum la chini nil tum PS board committee do arong tinong village committee do la si village committee pen PS board committee pen am tame itum ke report dong tuma tum de mati non recently Korkanthi constituency long kente Korkanthi constituency dena ghatong joining se 2000 2000 up ala da social media ma baklan ten program pe amuli arje ni tum thekno ka di sok muslim side Korkanthi constituency ke muslim ke ek don ta ave देखो सोच सकते हैं बुर्गा पे बच्चे खान ट्राई करते हैं मास जॉइनिंग लो ली लगे ठेक डाक लगे बच्चों पाई को ठेक डाक इरुया प्रांग ni tum ha kopli da mom lo mass joining ana tum APHLC mass joining den nam ho chief minister program den no Songkor Dev Nagor ho jai district lo di la data mass joining pa kapat ni phane pine khap kopli ban se bihari ngam phan track ki nok na pinde jo la pujo la si la hai joining ni te amka banke bet seta BJP lo nang do no pu than pa mi lo ni tum ke pa ba de mati
Iruya perang kopli long mas joining betul 57 house paklang dah. 100 pura paklang tu lo top top dah jauh mati. Paklang top dah jauh ente. La kali lama de. La si la cetonte. La so perang dah pindah Gandhi Sankalpa rally pulo. Hala la sik sidu lo program te futap jamai itu lagi Gandhi Sankalpa rally hulo mati. Amen kian ke Mahatma Gandhi Sankalpa rally pulo. Kaje plan tu bangke ili tu masa bangka sorsa. APHLC udah sorsa. Has sik sidu lo pan bangsa ju itu dah. Sik sidu lo pun futap jamai lang cinu ni dah naik toh. Iso cingki dah naik toh pu. Jo lo polisi ka parliament side de. Aman nong BJP nong mas joining bukan dia mulut osu marki jo ison jo. Ai don lo program te tangkalo on po aja ko bah. Lama ni. Tapi nang ninge nang kok leh di. Arti siata Karbi Atuma Dharmo Amen NC Chief Minister bang leh. Nilitung ke aman ki PC APHLC pe ke halabang sor ni ke nitum demonstration na claim kare datlo. Aman bang Chief Minister ka do etum ta BJ itu APHLC fansi bang attack tu roma dakta yo Dharmo lam en amat la puson si bi turong lata hala dakta ka khoros ke sarkar paisa pe no ke Sarkar paisa hala dakta la puyo APHLC fan ka attack ya fan log si sarkar paisa ka khoros tu ko puakang le lo malata. Lapen Chief Minister hala dah langsung ni bangke Karbi Anglong Autonomous Council BJP ali dah APHLC fan ni amen entung dengan sa Chief Minister kan ninje dah so ni. Chief Minister so ni appoint kan ninje do. Ninje o APHLC putha. Isia bangke dah hello ek panor BJP ek panor APHLC. Majot Congress potong buri ase. Lalu mana di non ke BJP pen APHLC yang bong non ke non upcoming election ke cetai ko. Chief Minister masih ni dah ko lagi. Lagi APHLC तुमने kan ni kali lo. Kini alam bangke Chief Minister sikap kiri alam kan ni do. Di lahalo je Karbi Anglong orang tu rise judi BJP vote dia. নহলে পুহরে হব দে কিন্তু APHLC যদি ভোট দিয়ে আন্ধারে হব itu সঁচা কথা যদি APHLC আহি যায় নন ট্রাইবাল ইয়াত বাংলাদেশী কিমান আছে বাহিৰৰ মানুহ কিমান আছে সব আন্ধাৰ হৈ যাব লাগে সঁচা কথা লাগে আৰু APHLC যদি জিকি যায় ইয়াত যিমান ট্রাইবাল মানুহ আছে পাহাৰীয়া মানুহ আছে আদিবাসী আছে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আছে পোহৰত থাকিব পাব itu সঁচা কথা লাগে চিফ মিনিষ্টাৰ নিয়ে দাগ লাগে তাসি লাগে কামা হুনি ইয়ালা মাৰি বান প্ৰিডিকল লাপেন লাগে প্লান লাগে lahalo APHLC de kapathe angakam lok se kapathe angkam se kle kapathe ang kulote la light pitur bom chot le kapathe ang wali den le kapathe ang kulote pachini bare apa se kapathe ang ko lage la ho development la si itu ma bang kapachini akam lok se claim no kan la si kapathe ang akam lok se claim lo la si chief minister itu APHLC bang lo ting ting ki po ko pu si bang bia ku pen si itu kapathe ang dang lo la le halage mane indirectly पण कनी दम ऐसा दी इंटिंग कुको को बंगे आला नॉन ट्राइबल नो इंटिंग कुको को हा काहेरे मांगे APHLC bang lo tante ala tu ke ke ang thai du West Bengal ta ang dang Bihar ta ang dang la lo de ko ba di asal kahere Karbi Anglong mai alang litung inting kuk sita ka the ang thai do pik la hang denge itung nge West Bengal nge ti the ang long le de ji Bihar ka itung the ang long le de ji Bangladesh ka itung the ang long le de ji hala le ki pudang pulo tante itung la jer Soviet athai si itung ke cherai le ho Karbi Anglong jer Soviet athai itung ma jinang pek lo itung dak the ang dang ben dulong nang ki pu si itung ki pu bom le alam itu man flu kan nang pu da pu pe model political power ke itu mari deng si tu nang gua bang si oh nanti jodoh nanti lama jadi alam te অর্থাৎ 6 শিডিউল কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া লংটা কমানে নন ট্রাইবাল খান আহেম আরিনা মেকাই লানন ডাকপেন প্লুং লানই কে থেঙ্গে চপেন ডাক তপতে apa kita punya pupe amen si thang ni la kanije ke BJP ke kanije voting rights sama vote kipi ajak kong mo si pabede nang ibu si itu da ke hala paragraph 2 sa paragraph 7 lage la sorting lotan de lage tribal tu si la theng the chok che ulong chok mai la ke chok ibu ne non ta chok et puhe la le la solam ke la pulo la si la dak da pule ho la ke dak yo la so allo no de non ne lile pu chok ke lide de la so dak section 128 along 28 clause 1 clause 1 D along the top do provided that person not belonging to a scheduled tribe shall not be entitled
to so vote kuyo non tribal tu ke vote long li udah ku got ke ni tu ke lah si pape vote long li dia nang ni pot lam si pu ni Lanjut. la le je semet ke Autonomous Council election tu. oi autonomous council lu lata MLA udah kali MP udah kali Paragraph 27 ke Autonomous Council election panjang. Hala non tribal han dapat pelung jadi puket hair lagi BJP dong sing hair. Solam 2015 na incumbent si Hong Kong na nito ke la na le nito ni pu la si nito ni kapat ke anglo la so lota bang yo ka chini de gente nito than lo Karbi tum chini de lo non o homia tum da chini lo adivasi tum da chini lo la kapat ke anglo ente lata la kapat ke ang na non na Karbi Anglong Karbi Anglong di Mahasawang Bong ba non ke BTC area talo la nakat ke ang ijike la so ni tum ke hang kong pen po ke ang ipo ni tum banda si ke ang na ipo ni tum pu ha West Bengal ni tum hana pat ke ang Bangladesh ni tum hana pat ke ang Bihar dan itu mana pakai angin lagi, UP dan itu mana pakai angin, Maharashtra dan pakai angin, Gujarat dan pakai angin lagi. Itu mana pakai angin putan itu dimandam di, itu dak sih ke angin putin itu nipu. Bang itu mana ni mau pakai angin kalau tu manggil bang dok pikir. Kalau tangan dep do, tangan hand. Tangan step do ke bang, step do bang independen adet anda do, sabhin adet anda bongo sena tu do tu set lang. Amar itu mana Pacini ne dia Bangladesh ke Muslim saisi ke Muslim bukan धर्म ले अखे के बंगाली लुए लता ऐसा कर अल्लाह का निंगियन ता बंगाली अल्लाह से अल्लाह तो निंगियन लुगे लसी बांग्लादेश को हर जन पुई लुगे बंगाली अडेट पु लुगे ला बांग्ला बंगाली अडेट India pirke danta isi alam lu pu बंगाली अल्लाह के isi alam lu pu ke hok ita Bangladesh asor pena job lagi West Bengal kota kali lagi Bangladesh asor bang UNO long lam ninje dun Bengali lam pen ninje long ada atewa lasi Bengali lam ke in pirke danta isi alam lu pu ke hok ke Bangladesh penopot Muslim Bengali atum penopot Bengali Hindu atum penopot kali you lata itum Karbi itu kasini lo ti kasi ang lo ke lata aku you lahi lo so basi kasi ang ko ini gitu Nasi non hidup sih pu itu hasil sama pan di kartu itu lah lo non lahai BJP itu benang kan kepaman hujung kan kamplem lo di tangkap poisa pen ken nam pen ceng lo skim pen kecap pen ceng lo hak komani pan ke lungnitet MCP pu kecap itu lo hak komani itu nggak business incur cegi pu itu lo lah pusang dulu keter ke hata dulu di lah an penan setami rata tum do tip lapen ajak tip lah hal hai masuk ni 2000 3000 ke lagi deh rata manguri apen manguhe ini ani amreng lo si tapat lo ko ani 1500 ko ani joining ko bodi la sob BJP ya muni ta masa men tok lagi la kadang masa ekdom tek dak lagi la sob ini rongkhan lo Kenam lo ti laka information ni BJP tu masih nak pitulak kan lagi PCL tu lagi tu nak kali tu BJP tu masih information nak pipom lo Wang bom lo athe ani che tek pin lo nang than joy di ki bom nang than bom athe ani che tek pin lo ame thang ali dar dong ha la si la hai ke mangu he ni tum la se serious nei ke 2000 ko na 3000 ni PCL tu la pura tu press meet ta do de di apna na tu lan serious le people lo na ka chup pai sai de la la lo la si rata tum do thip lang ki duk ki sung tangka poisa ka pen cheng lo APHLC nong pinia di do thip acha kong thip mong lo bang bom la so pu than nang li rata than aning ke telang ko pilo pui ke la so lama putra kala puhin lo 5 years back nikan ho di aprang lo ke dam tang nikan ho ke ilu tama sar jaga thar fansi one man army pulo tuliram rong lang di sining jelo non pininikan ho pipini army bangke tuliram rong fansi one man army ceplang sasi ini APHLC workers sempat indut pen suri pocket lak isi pena meeting dulu deh nongwe bang ho bang pan nampo lak ho bidam po la pensi pena meeting lo APHLC buka cekrong kali mah langsung saya lang lagi klaim lah si 5 years apang nang pan one man army pulo pinya ni nang ilong lak voters dolo tuliram rong hanglong pini alai long indut MSC ta abe kitun bang awe
Awe kan di? Awe. Interaction. A program long lah. Ame thangsi munit nam dam ni, ame thangsi ada future survey dam ni lah pasal sedang iklan na. De. Ame thangsi dorang lo. EMC itu mana alang lipan kami klaim di itu mana yang ada. Amre ngomosi ni inek tang itu mana. Interaction program loksi batai trok dah lo kita. De. Batai trok kita mana. Lason rakha sih no isi ini homosi itu lah. Ladakta kenam versi pini video. Example pini rongkang ke alang itu bang trok apa nam lo. Bang ketong bang itu no. Bang ketong bang itu deh. During itu deh lo. Di mana itu bukan masih itu deh. Lata tangka tadi pibori bukan, deng deng itu deh, memakai pibori seperti atau bang thong ke bang dende deh. Aku aning deng samsden mati BJP bang. Lal. Avut tapi pe lagi teklor lo. Lasi apor inhong dengan te inhong lo, tuliranronghang leadership. Piniarni itu lang lo bukan te failure se. Mohajong itu pulo, PJR program. Eviction failure. Autonomous State Article 2448 failure. Karbi Anglong contractors tumhan bill ipini, teacher than bang tumhan salary ipini, lapen small vendors tumhan kapating thurja sai failure. Teko pilo ratum ni. APHLC na thak na failure. APHLC na thak donji ko batai ko ane ka bori. Pinia niata unde delo. Aro unilu lagi. Itu ke apor hilo no. MLA election ang kilelo, laten council tu kang yu. Laheno mati. Lasi alang li failure an se lapen non bangke. Adu ka cikong lo, amo pe dikuson si ingchin, inghum lo, non ka ingchin ka cibeng lo, lasi non idi tanang le enforcement director nang le, dia tu ning kelo ahok pe insai pun tu erespo lapen alang li arona tengpen gel tamu dam nang ko besini tu na ning kelo, ni tu da gel dam ke, alang kita dam nang ko, lapen aron besi tu dam lo aron pen nang kel, lal, lasi lason dak tak si amo nilihat asal buat pihak kecil itu untung sahaja. Ini tumpanon aron, mate dharmo pentai tumpanon nanti ber. Dharmo pentai tumpanon nanti cepat jalan itu. Piniarni APHLC apaan alang itu nanti jom Christian party bus nanti jom. De, ini lihat Christian mah. 2 lakh kayamu, orang pikir Christian kali. Lasialan itu melabang itu mana jom kap nanti. Lapen non hedjok aron baren cingrung amai halabang so amai panin tung kibi tekol lagi curu ahokpet indigenous state pan kan turkan tung aron baren pan kan turkan tung konten itu curu tidak ada keciplan tu bangke ini tung aron baren ki ot hit atum do hak karbi ricu long si jat akan tuinai asai dan ngeklaim si andeng si kewan kathar sarpo dulu ada ricu ke tumlong dulu sita ricu kan to na sai claim dia jakong cilong le kathar sai pu si landun po inside dun po la puhin lo pu landun po sita pini ni tum matha ke kathar sarpo tum ai initiative kan selama so program ke deng ma pu ni tum lang lo itum ke tek cilong ba ga hadak bongo sena dum si tum hanang pangrum surong labang mangumi me kanjang anda ini tum ka ciputu ke aron cingrung point 2 bodi batai ini bodi aprang ningkan da claim lo lapen non da claim lo sita non da ka pangrum bang ke la ke bang hadak ke ciki bitum situm hanak pangrum ro piniani son ilitum halapan son ya son bom prok lagi puis dame ilitum bom prok ikutum dulu lek atas sarpu ben bang ke claim ni atum dulu sita hada itu chief minister mo bisa somasi bang hala korbong da dum tu rokaran de piniani Kristen tu mahomas lo Kristen dormo tu molon hala da prime minister of India le dunta president of India le dunta hala da ke Christmas a program ke tendun bus dun soji hada ang som podium no ardu dun pen anam kar dom sai klem dun di athema president of India kuno prime minister kuno ka anim ka prek ni la pen as a chief guest mate VVIP bukan dun delo common man asal si orang ini dulu si cara dom nupo masjid long puno church long puno temple long puno lasang si dulu thailand de tidak itu mau program long make chief guest itu kok chief guest apa sih itu mau bawa nama ini putih laki itu mangkum milo kiri milo lapen ke dalam tangan ingkan
state government pen indigenous faith po department grade lo. Halo bangso department pen tong tangka kadang koros lo ne lata chini ne. Non aku puthora ningkan pining ha jong lata indigenous faith pen koros ne itu chini ne. Lagi mah bumi pe alam. Ka cross kita council tangka las itu ni ke no. Lasi itu mana ka pemanggung sai BJP itu ki or maket dharmo sai pen itu mana pamanggung. Non minangan Christian leaders tumhan reverence tumhan kadu ko be tumhan alang itum dam pen church amen pen ki chak dam opinion amen pen ki chak dam la song sinang claim la hayata alang itum ki dharmo pen itu mana ki plak mas le bodi ida me tum APHLC lang tum dharmo haro bule puta chok itum da arjak plum la so thanks dil tum ni tum APHLC ka kai Christian party ta kali hongare party kali ka du dharmo ta do Anglong so ani lagi tum arjak propel lain lo sir Lalu, nasi lahai ke rada kana pamangku panjat ya lama ke, jong se dharma alam ke, jong se jiwang kami bolo ke, lak ni sosial itu, nasong mo 90% ke laki Kristian atun kali piniari dan APHLC mo ke, piniari APHLC mo doge lama mo bukan 10 or 15% na Kristian ke, tidak Kristian komane Kristian tahan ini, setapi ni rada tum si jakong nang itu pini APHLC ha, di nasi rada tum ini yang aron ban apa pangruang mentan juga dak APHLC makin proyek berat dengan manggul dek lagi clear dalam lo lalu lapen kayak apa mau itu kan ganti non mengadu ke cekong saya lo lapen lah sebab ke cekong join APHLC ini lah Thomas Council iya betul MSC dong atum sampai just lemen asal sih pincong dah lagi people lo pulang deh dak chief minister atum asam government atum dak indirectly by directly pada karena cip kudu na join itu single window polisi keselamatan kalau saya memang tidak ada development ini view itu lo situ development akan directly claim nanti, langsung single window polisi aja ini loh. Nah, si lahai APHLC kan yang warna pulau dan deh, jong barang lo jangan pulau. Itu cepat lagi, lapen APHLC jong within 5 years ang masih Karbi Anglong lagi atmosphere masih break lagi, tom clear alam lagi, rata pun congho lah. Asi kijut sial sarhan itu masar jaya ka harapan presiden ini kajuan tu orang non more than 70 years selo itu marara tu jaya article 244A hemprek of harman karjat ti lapan sombong ke kiduk kisung hemrek ke pen kaci ulang apang ke damnang hentan sambil nang nang pencenglok areng ahu kisung kat tu kami dan dolabo lanang bong penstami itu mamunit itu marara tu pini yang 70 years selo dot tibla lasi laso ke dot tip autonomous team ki chenghut ke itu APHLC ke chenghut lage parokresit kebra prok keb aningkan hala sohut pen ki chengel apran batalan teta APHLC pu amen gitu ke lage parokresit kebra prok keb aningkan ki chengke parokresit kebra prok kebra pli aningkan lola hemprek ke hang akang ki cheng la pen parokresit hala so ki wan hut Ilitum martyrs. First martyr for Hill State. Okay? Si autonomous state nang ne ku atum si kapiti alang lipan. Kaya hong gram lah. Dolong adu. Riso bang ini atum cepatu si alang lihala rong pia sangho. Cycle pen bang bom hut si meeting pen ache white hut. Aningang sam anu na tu pen ingcina pumpen apu tengun dak la person civil alang lelo iti nang cheng bang la ki martyr la hil empre ki hang pen apot empre ki hang so re ke long lo apot si ki tinang la non apike la si arnam da how ki pilor ko ilidum karbiara ta non anta pumemele tane lila udam tip te tada pumemele Dalage non ke itu Tuhan tu bom dan long tu tedel. Ke long tu dia lote lage arnam itu manang rap dun tu ji empu arnam senang rap dun ko. Lape itu long tu ji. Lape non itu ke odd mesen bensi la bangso autonomous state ke hang nang pacu be alam kali lage. Rat akam, diet akam itu malong li lape nak ke alam lage. Kasih pijok Japan. Jok mana kali CM minister mansi, ki cuci pan balam kali lagi, ki claim dia pan,
dia kikim dia pan long le ke cerai ek ke cerai dia pan la si nilitum APHLC bang cetana link seta la ke claim vek po la pen pelong vek po la ke kadu e rata tum da la ke ning nan thedun tame la ke ni tum aprang ke lo ki vitang lo APHLC ke non da ku ki un ede dia kam se alam tema sia vek lagi mute demokrasi ada pot itu election bagi vek nang ji la aprang la election ke hai dan si aprang da claim lo itu Karbi Anglong bang hai dun de pot si hal ke hai tu mang si autonomous state nang ni pukok khala bang sahu hai ke APHLC tu hale pe hai la osam te hal bang sahu masi tu autonomous state ta deng et po non ke handbrake akang kim si long et ta non an ke Meghalaya Nagaland ason si itu ke plan po pot la ke tek ke re ya pot non ke itu ke tek re dun de det non an ke ang non ke Mongol sena Bihar sena tu a room si non ke do dun nang ke plan tu det la hello rata tu man ke than kapacini kam tum ke ya APHLC ke la ke autonomous state ke wang vek po la prang election bang hai vek na la a law do ko alo vek po de la le ason ga prek ako hai he pinda wangun po de hal anu ga prek dan amenda pudam delu kai ki ke hang de ti ha Delhi be take down de ti ningkan de siben batai si ni ha jantar mantar long ke hang dam de ti hal tu wan take et nan pole ute wan take de lu ga ke ma la tu election hai he det ken de ti wan take de lo la lo non ni tu be PHLC tum da election ke hai vek na po an ke wan take po la Kasi article 244A ke lake political matters bina. Namosi politically si lake solve unji. Politically kali pin per ke solve unji. Clear alam lake rak to mata penye na. Lalo lapen hinila make article 244A nange klang rokta lata APHLC atum kache song ajo ini lo. Hala so hot ke Karbi Anglong bang ke ruling party tum lo national party tum join ni le polo. Seta pin ya ko APHLC tum pin nange thunan ko ke arnam isia por ki thik do. Di hal so unida setamela so party hoy man sako pareng thusi maybe after 60 years or 70 years APHLC no nang thurlo la pen itu maning ke thela hello ile tum APHLC long ke rata hirjumen doi la pen arna na chira buni tum la pen jok se tum hempor na kera pen autonomous state long lenji la pen article 244A paragraph 20 teng pensi kim back nang ji la APHLC doi tum ke man ke hello la se tum ko pena BJP ko na Congress ko na national party ason thang phung party ason ma tum ke claim tum ta kali gopene MP MLA man CA man cholongi me ko khana kali setame article 244A 70 years so say tum ka che song avia khi book talo komane tum ga khana dam talo hala tum khan ke chema tha dam city ni oni APHLC ser thila la se rana tum na tum ning bi dare na tum kisum che changa utema na tum dubulo tema setala bangso kisum ki duke morni si na tum ame kri na tum closing la ning kar ma me kri tum thekong la maso article 244 to most ke lawani aja tu pa ye thak ko si pu APHLC tu ke memorandum chief minister banta pipelang la ke ahem thonam de lo me tum de aku chief minister bale memorandum ke pinai de gali bata la ke yo constitution no to etlo president prime minister bale pinai la ke post pe na batai ne governor ban pita me itu PR lo batai do piklu post na lagi hala memorandum ki pia station bang dam etlo itu lagi non election highway nahi la election hai na ko la hello la tu ke APHLC ko thak pa thur nan ko ba theta la lo kapare thunan ko na hello 70 years to say kichu no ne la baso article 244A paragraph 20 teng pe kim nanji paragraph 20 teng nasi jam ai chief minister lego sin itu hale na pi lagi lale na pi kang tumre te hala direct recruitment act tu ta pasalam le det pole non direct recruitment act selam det lalang so chief minister lo selam 2013 ningkan se selam ke ante selam det ma la so chief minister ma apra chief minister ma selam det no masih cetan link Assam government lo ka selam aman nang e pion post anta itum dak chi pilong le banga dispursi nang pidun lap nei vai dun lap ye lage itum hale otonomous state nei pikang tung dia lage selam le det pole son lo ke la se kijut sialam la hello rada tumbang dothilon arjak thinon la penke ile tum chun mekji un mekji hello la pen article 244 longji
lapen ili tum tame Nagaland ason athak Mizoram ason athak Meghalaya ason ba Arunachal Pradesh ason tum da kaching thura ili tum da chetai longi lalo lasi paning we 503 a home ba bangso talk show on 6 schedule on autonomous state kotha ili tum da penangan topik situm corruption kotha ching mailong no lapen da ED ke ba kotha ching mailong no lapen da tangka ka cross thap ACM interaction program ko pena job ra man pamanghu lahailam lapan autonomous state kotha itum kaching ki kachethan ka dom itum pelutang lo lapang selang bangso talk show nangkelang dun ajo dero ustami nang nailang dun man dili tum APHLC bitum hoiban han churo lo nang itum lapang so kotha share kha nang itum pachethan poni kha lapen lapang so talk show lo nang itum ongdum mesen alam nang itum kachini ka tum nang itum lam nang pachoy tame lapan itum hanar dum tame la hello la sei pening we apor ini tu masa da president sa kanchenglo la fu secretary da public relation alang ni tame tum long dolo alang ni pen ni tum da pini talk show long alang tum nang chitong ko tame kiro pilo la pen rar anak tame kiro pilo kado evan same churo si pini la masa talk show pi polo kado